ibintu ntabwo bizahekera aha, ibintu ntabwo bizahekera aha, kandi ndababwiza ukuri hari abazabiryozwa, niko mu Kinyamurenge tuvuga, muzabiryozwa, muzakurikirana n'inkiko. Mboneho no kubwira bene wacu bifatikanya n'izi nkozi z'ibibi, reka mbabwire ngo muhindukire musubize muvi buzima muje ubuntu. Narabivuze, muvi buzima muje ubuntu. Iwacu hazoba inkiko, iwacu Murenge hazoba inkiko. Tumwamona nka muri ko mubyirengagiza atari inkiko, mwumva biri kuvuga mu magambo, hazaba inkiko. Igihe cy'inkiko iwacu bizagora benshi, bizagora benshi, bizabagora. Nizo mpamvu mbwira abavandimwe ngo bave ibuzimu baka imbabazi, muve muri ibyo ngo yaye ngo mwakoroganye, ngo yaye ngo mwakoroganye, ngo kandi ngo mwapfuye ifaranga. Si bizoba ari iby'ifaranga, hazaba ingiye abantu ubure n'umuloya. Ni mwebwe ba mbere bazobura n'abaloya. Muraho nshuti bavandimwe bakunzi ba Paparazzi Media TV, mwaramutse aho bukeye, mwiriwe aho bwije. Nanone ni kuri ya gahunda yo kugira ngo tubane namwe umunsi ku wundi tubagaza amakuru ahari mu karere ndetse nari kuvugwa hirya no hino ku isi, kugira ngo abantu bakomeze babe update ku biriko biba, ndetse bamenye nuko bagomba kubaho cyangwa se kwitwara. Nanone ni muri rwa rwego rwo kugira ngo tubane natwe makuru, nkuko nari mbivuze. Murabizi ko ibyacu ni ingingo zitatu kenshi, uyu munsi ni zitatu. Nanone turakubitira ku makuru ahari abyukiye iwacu mu misozi miremire y'Umurenge muri Sud Kivu, ndetse tuze kuvuga no ku yandi makuru ari mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Nanone turaza gusoreza ku makuru y'igikorwa kihari muri Amerika tariki 20 z'uku kwezi kwa kane uyu mwaka turimo 2026. Amakuru yacu ataratangira, nanone reka mbonereho kubwira utarakora subscribe kuri televiziyo yacu, wakora subscribe. Nimba ukoresha laptop, nimba ukoresha televiziyo, nimba ukoresha machine, nugukanda muri video munsi hari ijambo ryitwa subscribe. Nimba ifunguye mu Gifaransa wakora s'abonner kugira ngo tuzatubana. Subscribe ni ingenzi, ni inkunga ikomeye. Icakora nibyo bizabiguhesha kujubona ibyo tuzadushiraho kugira ngo tubane nawe umunsi ku wundi. Uzabugize neza, ndetse uzaba uri umufatanyabikorwa mwiza. Rero bikore kugira ngo tuzatubana nawe. Murakoze cyane kubabikoze, dukomeje kubashimira. Tibize bikorwa kabiri, kuryo abikoze rimwe birahagije. Imana ikomeze ibaheze umugisha. Muri inshuti nziza murumva, kandi nikigenderewe ubonye nk'iyi message ukayiheza undi nawe agakanda, nabyo birafasha. Ufata iyi link ugapostinga, nimba ufite nk'abantu bawe bashobora kuyibaha ukabasendingira nabo bakayibona. Amara kuyibona, ndetse comment zanyu kugira ngo betwereke ko mwabibonye kandi mudukurikirana, nugushiraho comment yawe. It doesn't matter niba ukritika, niba ico gusa tutemezanya n'abantu bakora, n'abantu batukana. Gutukana ntabwo ari umuco mwiza, si umuco wa Kinyamurenge, si umuco wa Kinyarwanda, si umuco w'abantu, si umuco mwiza. Usibye ko hari ico biba bigaragaza, hari upfayongo baburimo n'ubugwarikwa, ariko comment yawe ibikenewe. Rero reka tuvuge duhereye iwacu. Iwacu turashima Imana ko babyutse amahoro. Ni amahoro nkuko bahumeka kandi bashoboye kutubwira amakuru, kuko bari mu bihe by'ibyago nkuko mubizi. Bari mu bihe bigoye cyane, aho isi yunamye itabasha kubona mukira ngo igire icyo batabara. Ariko isezerano nubwo ryatinda rizarisohora. Batubwiye yuko babyutse, icyo akora bari mu ntambara.
bari mu ntambara, dukomeje kwamagana twese twivuye inyuma abagaba ibitero umunsi ku wundi ku bwoko bwacu. Mureke babwire, hari umugabo umwe wabivuze, abivuga mu iterome nziza, ku isi ni twebwe bantu ba mbere bari ku bitanda byo kwicwa ku rutonde rw'isi, kandi ku isi ni twebwe bantu bari ku rutonde rwa nyuma rwo gutabarwa. Isi bicecetse. Mwabonye ko ibiganiro byagiye bihindura kugira ngo habe agahenge k'amahoro muri Kongo, biva Angola bigashiftinga ngo bigiye Katare, ejo bundi byabereye Swisi. Icyakora turashima Imana kuko ibyavuyemo ibivugwa nuko habaye kumvikana byo gushirwa mu bikorwa, kandi aho ingabo za 23 AFC twirwaneho ari MRDP zitazavaho zafasha, ndetse zizakomeza kuba mu gahenge k'amahoro kagiye kubera hariya. Ayo ni amakuru meza, icyakora tuzoza kuyavuga birambuye bamaze kuyaduha mu buryo bwose bwizewe kandi buri officiel. Amakuru rero ari iwacu uyu munsi nuko bivugwa ko hari ingabo kandi nyinshi z'abarundi zambutse ziriko zizamuka, zanyuze za Bibogobogo aho ni Bubembe, zazamutse point zero zigiye gutera mu Minembwe. Ahari ibihumbi birenga 2, bamwe bavuga ngo bishobora kuba bigera 4, byirirwa birasa, byirirwa bibomba abanyamurenge batuye mu gace ka Minembwe. Bahinduye strategy, bivanga n'interahamwe na P5 n'abari abazalendo bose, noneho baca no mu bice by'indondo za Bijombo kugira ngo bafunga amayira yose umunyamurenge arimo. Reka mbabwire, hari byo abantu birengagiza, nubwo umunyamurenge atoraswa ariko bamufungiye amayira, aho ahahira, aho arema, abasabana nabo, aho abonera ibiryo, bagafunga ari amayira. Bakamusiga hagati, bagakora iriya kafyu. Ni jenoside. Abari abantu bahembera jenoside, abo niwe ba genosideri babi. Umuntu akwimiriye ngo ntukabona icurya, tukabona aho haha, tukabona aho usabana, tukabona aho uca, iyo ni jenoside. Kubera impamvu yuko usa, kubera impamvu yuko waremwe, uwo ni umujenosideri. Ariko si ibyo, baza barenga kuri ibyo, bakarasa amabomba ya buri munsi, bagakoresha n'indege z'ikirere zitagira aba pilots, ziraza drone, bakarasa bene wacu, bagakoresha imbunda ziremereye, yewe bakisubiranyamwo no kuja ku masoko guhaha izindi mbunde kugira ngo baje kurasa bene wacu abanyamurenge. Murabikora umunsi ku wundi, ariko ntibizobahira. Umuririmbyi yaravuze ngo mukora amakosa, nimbara amakosa, n'ibyo yaravuze ngo murabikora buri munsi mukibwira ko duhwanye, ariko hari umunsi bizababera isomo. Abarundi ko barongera kuzamuka, aho bakomeje kwamaganwa kandi bakazamuka mu gihugu kitari icabo. Ese mwa Barundi mwe, umunsi zino ngabo za M23 na M23 zozamuka mu Burundi, zikazamuka mu Burundi, zikazamuka Igitega, byobanezeza? Umunsi boza barasa Igitega, buri munsi bakarasisha indege. I Bujumbura buri munsi bakarasisha indege, bakica abantu. Usibye ko mwamwica na mwenyine, reka tuze tugaruke iwanyu. Byobanezeza mudafite ababatabara,
mudafite ababavugira gusa ngo hazoza haba aho guterwa amabomba. Nuko bahinduye iwacu igihugu kitari cyabo. Abarundi ntabwo tubakumbuye. Leta ya Perezida Ndayishimiye ntabwo tubakumbuye muri Kongo. Abanyamurenge ntibabakumbuye. Ariko gute muze gutera abanyamurenge umunsi kundi? Muraza gufatikanya na Kisegeti kubera ikiguzi yabahaye ngo mwice mufatikanya kwica abene gihugu bo muri Kongo. Turaba Kongomani ntaho tuzoje. Tuzobana n'abapfurero, tuzobana n'abarega, tuzobana n'ababembe, ari amoko yose tuzobana. Naho turiko tuja n'ahandi dufite ni iwacu. Ariko barababesha ntaho tuzoje. Rero twamaganye bikomeye ingabo z'abarundi zikomeje kuzamuka zija gutera abanyamurenge batuye muri la misozi. Turabamaganye, twongeye kubamagana. Turabamaganye. Twamaganye. Turamagana abarundi. Turamagana na leta ya Kinshasa ikomeje kwica abanyamurenge. Hejo yajanye drone irasa umuvyeyi wagiye gusenga. Yabuze ikirasa kiragenda irasa n'amatayo, ahari akazi karasa kiragenda irasa imvyeyi z'inka, irashe umumama ufite abana 10 wagiye gusenga, drone iramurasa. Abandi bihishe ntiyababonye, ikirarasa umumama wagiye gusenga. Umuvyeyi w'abana 10 yimiriye amayira yaho yohahira, yimiriye amayira yo kuzabona umunyu. Ubushize nababwiye imibare, ndababwira ngo mu gihe agapfuko k'umunyu kaguraga 18,000 Uvira, ikiro cy'umunyu caguraga 40,000. No kuvuga ngo agapfuka k'umunyu kaguraga miliyoni mu Minembwe. Ariko ico gihe ni igihe bakabonaga, ni igihe babonaga aho bagakura. Kaguraga miliyoni, aho Uvira kaguraga 18,000. Amayiro yafunze, ugiye kurasa ubonye ko bidahagije, utangiye kurasa inka. Noneho ubu nyine mwahinduye strategy, no ko murarasa ngo ni nyabo. Mwasanga yarafite nk'akanyabo kiyo kaza gafata imbeba mukakarasa. Binteye icuya. Kankuremo uyu mupira tuvugane tuganire ingingo zacu kugira ngo tuzisoze. Mureke mbabwire murambabarira. Mureke mbabwire ibi bintu ntabwo bizahekera aha. Ibintu ntabwo bizahekera. Kandi ndababwiza ukuri, haraba abazabiryozwa. Niko mu Kinyamurenge tuvuga, muzabiryozwa, muzakurikirana n'inkiko. Mbona no kubwira bene wacu bifatikanya n'izi nkozi z'ibibi. Reka mbabwire ngo muhindukire musubizo muvi buzima muje ubuntu. Narabivuze, muvi buzima muje ubuntu. Iwacu hazoba inkiko, iwacu Murenge hazoba inkiko. Tumwabona ka muri ko mubyirengagiza atari inkiko, mwumva biri kuvuga mu magambo, hazaba inkiko. Igihe cy'inkiko iwacu bizagora benshi, bizabagora. Nizo mpamvu mbwira abavandimwe ngo bavi buzimu bakimbabazi. Muve muri ibyo ngo yaye ngo mwakoroganye, ngo yaye ngo mwakoroganye, ngo kandi ngo mwapfuye ifaranga. Sibizoba ari by'ifaranga. Hazaba inkiko zigushinja kuco wavuze, kuco wakoze. Kandi gamurazwa. Turabaza, abanyamurenge barabazi. Rero nushaka kubivemo, wakimbabazi bigishoboka. Wakimbabazi wature, ubivuge, wamamaze wature, ugaruke mu muryango, muri community y'abanyamurenge
bazokubabarira, biteguye kukubabarira. Wature, ubivuge wature bakubabarire. Iwacu hazoba inkiko, muzokurikira hazoba inkiko bazoza bagushira imbere imbere y'abantu, ubure n'umuloya ni mwebwe ba mbere bazobura n'abaloya, muzobura n'abaloya bababuranira. Kandi ibyo muvuga ngo mwigize imvuzi, ibyo muvuga ntimuzo, ico gihe ntibizovugwa. Itegeko hazoba ari itegeko ryo kuvuga hejuru umuntu wagambaniye ubwoko, wavuga iki? Uza nuhe muloya? Uzoza nuhe muloya? Ico ngivuyeho. Reka mbonereho kubwira na bene wacu b'abapfurero ndetse n'ababembe, wenda nuko ikiweme ntakizi, ejo navuze igipfurero, mureke kumvira bitakwira karagenda aho kubabwira amahoro akabazanira imyenda ngo muzoje ngo kurasisha ngo abanyarwanda. Abo ni abakongomani, noneho yabazaniye imyenda isa n'iy'imfungwa ariko ibimono. Ubwanyu mwenyine muvuze ko muyitwika cyangwa zayitware. Mureke mwumva ico babavugaho. Ni gute mwebwe aho kubabwira ukumva umuntu wabazanira amahoro, cyangwa se ababwire ngo murwanye ideoloji y'abantu bashaka gusenya Kongo, ariko ngo karabwira ngo mwice abaturage bene gihugu ba Kongo ngo muzobashora. Ntabo mwo kwimura muri Kongo. Nimba mufite izo ntwaro muzirwanisha abantu bashaka ko Kongo yangirika. Aho hari imitwe myinshi itari abakongomani, hari FDLR, hari abarundi, ariko nimuvuga ngo twirwaneho. M23 n'abakongomani ntibizakunda. Namwe ntawo bubajana, ninguko batoza namwe ntawo bubajana, kuriya ntiboshobora mayi ngo bayikureho ije. Nkeretse habaye ubutegetsi bwa mayi akaba ari bwo buganza muri Kongo, mushobora abanyamurenge mukavuga ngo bambamwe intwaro. Habaye ubutegetsi bwatwirwana M23 bo bambura intwaro, ariko ntaho muja muri abakongomani ntibo bakura mu gihugu moja. Reka twumve ibyo bene wanyu abasore aba bazalendo ico baba bavuga ku myenda bitakwira yaje abahaye intambara. Mureke tubategere tubumve, katubumve twumve. Koko no hano batupokeza bino gatwe basoda ukahogole mubita hayi ukanye kuti ubisirige masase muno maboxe viki nakino kilondo kirikesible aduye hosho ugabo bushamiri ako nini kukubona katuliri bana force sociale tali force sociale tuli basoda taliri bana mabomba tanga yamba lakino kirikya kuyokya amkandiri agayisha bihune agendi wereza ba maso abasoda nanga. Mwumvishe ikibazo bafite. Ikibazo bafite ngo nukuntu ngo babahaye imyenda. Ibo ngo nico kibazo bafite. Ntibafite ikibazo cy'amahoro. Ntibafite ikibazo cyo gushaka amahoro. Ngo nukuntu babahaye imyenda ngo waduye ngo azoza babona ngo ahita barasa ngo cyangwa ngiba ngo se ngo kuyabahaye n'imyenda ngo bazoza babona gute ngo uburyo baja ngo mu bwiherero. Bafite ikibazo cy'ubwiherero. Ariko ababene wacu nabo babazalendo n'ukuri tuzogira ipfunwe ry'uko dusanga igihugu n'abantu badashobotse. None se wowe ikibazo ugize uratekereje ubona mu bintu byose byabibi wanyu ubwicanyi buri ko abantu bashize. Ikibazo ufite ngo ugize ikibazo cy'ubwiherero ngo murebe ngo se ngo imyenda ngo ubwiherero ngo bizagenda uko gambivuze mu kimya. Dore ikibazo nico bafite abakongomani. Reka dufatikanye twese tugira ikibazo cy'uko iwacu nta mutekano. Ico nico cy'ingenzi muri Kongo. Reka mbabwire amakuru ari kuvugwa mu gihugu c'abaturanyi, aho ni Burundi. I Burundi haravugwaho ubwicanyi bw'akagambane kakorewe ministre wa communication bita Gabi, yitwa Gabi Bugaga.
bikavugwa ko Maiti yiwe yatowe uyu munsi tariki 16 kwezi kwa kane ngo ahitwa mu Kivovo muri zone ya Rubirizi aho ni Bujumbura. Niwo uyu munsi Maiti yiwe yatowe, ni Maiti y'umuministire. Uyu ministire yamenyekanye cyane agambanira ubwoko bw'abanyamurenge avuga ko ngo nta genocide iri kwikorerwa abatutsi, ngo nugufikinata mu Kirundi. Iyo Burundi avuga ngo nugufikinata, mu yandi magambo abavuze ngo nukwikina, nugukina cyangwa se nubutesi. Yavugaga ko ari ugufikinata, turiko dufikinata. Ariko ururimi rwose rwavuze umunyamurenge ntabwo ruzahira, n'imyaka izabaja nkuko n'ubwoko bwatoranijwe, nubwo abenshi batubona nkaho turi inzira mumaro, ariko tubeshijeho benshi. Tuza dusenga twizere umwami Yesu Kristo. Rero byumvikane ko dutungishije benshi, kuko muribuka no muri Bibiliya Imana ntizipfa kuza ngo mu isezerano rya kera ntabwo yazaga ngo irimbure isi hari umukiranutsi. Ega ishobora kumwimurika harimbura, cyangwa ikababarira igihugu kubera umukiranutsi wayo uhari. Tubeshijeho benshi. Ariko biravugwa ko ashobora kuba azize ukuri ngo yakoreshaga, ndetse ibinyamakuru by'abarundi biravuga ko atari we wenyine, hari n'abandi baraririwe kwicwa kubera ko bavuga ukuri. Icyakora ni inkuru zavuzwe na benshi zivugwa ugutandukanye. Hari abavuga ko ashobora kuba azize umugore wiwe kubera impamvu yo kumuca inyuma, akaba yamuguririye ubwo yaragiye gusura imirima, bakaba bamwiciye mu mirima y'ikawa, cyangwa imirima y'ikawa n'icyayi, akaba ariyo bamusanze yaguye mu modokari yiwe. Abandi bakavuga ko ni amakuru menshi atandukanye ariko avugwa kuri Gabi Bugaga. Abandi bariko bavuga ko ashobora kuba ngo yazize impanuka, ariko by'ukuri amafoto agaragara nuko bigaragara ko nta mpanuka. Urebye imodokari yiwe nta hantu ubona yangiritse ngo wenda yatembagaye cyangwa yagunzwe, ntabwo yangiritse. Kandi urebye hari amafoto aharagaragara. Ariko reka ngire ngo playing akaudio gatoya kugira ngo tuze kumva ico abarundi babivugaho, twumve ico ashobora kuba yazize ku makuru akiri kwavugwa ubu nyine. Katwumve. Bamugonze uri umusazi, wowe nta bwenge ugira, bamugonze. Kadusubira inyuma. Ndababwiye usabye igihugu, wowe uri kijuju, wowe uri kiro ukuri. Mwumva ukuri. Iyo umuntu atangiye kuvuga ukuri cyangwa atangiye kuvuga ukuri, ubwo nyine byihuse uwo muntu bahita bamwanka cyangwa bakamwica. Niko biteye. Ana makuru dukesha abantu. Yerekanye imbonera kure ziranuka, wewe usabye igihugu, wowe uri kijuju, wowe uri kirofa, uyu bamugonze, wowe uri umusazi, wowe nta bwenge ugira, bamugonze. Ndababwiye bamwishe. Ndabereka impamvu bamwishe. Alo? Uri kirofa, nuri kirofa ceceka kazi. Ndababwira impamvu. Reka mbereke icyambere iyo umuntu imodoka yamugonze ngere bigenda. Reka ndabereke icyo bita airbag. Iyo ni airbag yaravuze. Uyu ni umunyamakuru, ni umurundi ufite ikinyamakuru ciwe cigenga, waruvuze ko ibyo yatangiye kubivuga ko avuga ngo bishe ministre, ngo batangira kumutuka ngo ni ikijuju. Mu yandi magambo bavuze ngo uri igipfu, ariko abavugaga ko n'umugwi cyangwa se ni gisirikare mbonera kure, niko avuze z'u Burundi zatangiye zimwamagana zivuga ko ariko asebye igihugu umuntu yagonzwe. Ariko yababwiye ngo ibijuju
heweda ibijuju ni wewe ngaho. Arabwira ngo ibijuju nibo kubera ko ibintu bigaragara ari ukubera ko avugisha ukuri. Yavuze ngo impamvu yapfuye nuko avugisha ukuri. Reka simbe ahandi yavuze iyi nane ni ndende kugira ngo tuze kumva uko yabivuze neza aho yarageze hano. Nawene avugisha ukuri abivye itunga ry'igihugu kandi nabo bazo abona umve uwundi wa kabiri kandi uwo mugabo agomba kumuhora ngo ubwoko bwari mu murabizi namwe ngaho. Uwundi wa kabiri ni Mwasamara muzasanga bavuga ngo yagonzwe n'imodoka ngo nikiziga. Ni ministeri ajejwe ikigega ca leta uwo bita ari. Ibyo yaravuze ngo ico bamuziza kuvuga ukuri ngo kandi ngo kubera ko ngo hari ubwoko aturukamwo atabashije kuvuga. Urumva naho hari akantu ko kuvuga ngo hari amacakubiri y'amoko nicyo ashatse kuvuga. Ariko avuze ko ngundi muzosanga ari ikiziga ngaho, muzosanga witwa Ali nawe ari ikiziga mu modokari yiwe ngaho. No kuvuga ngo Ali nawe ngo ajejwe ikigega ca leta, ni umuntu nawe ukunze kuvugisha ukuri. Aravuze ngo mu byitegure bidatinze uwo nawe muzomusanga ari umurambo mu modokari yiwe. Yavuze n'undi wa gatatu ariko yakoze inkuru ndende, niyo mpamvu ndashaka kutuyitindeho. Ari niyo makuru ariko avugwa i Burundi, ariko abandi bakavuga ko impamvu ashobora kuba yambuwe ubuzima ari impamvu yuko yaciye umugore inyuma. Umugore akaba ari we wagize uruhari mu kugira ngo bamwambure ubuzima. Ministre wa communication akaba yambuwe ubuzima. Uwo ni Gabi Rugaga. Ni Gabi Rugaga. Nimba uko abarundi nimba atari uko barivuga muramfasha kurivuga neza, ariko nimba atari uko murivuga atari Rugaga ari Rugaga, ubwo murabasha kuri gorora. Hagati aho reka tuze gusoreza ku ngingo yacu nanone, iyo tuzayiceceka ari uko byavuweho. N'ingingo ni igikorwa abanyamurenge cyangwa se community y'abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri rusange abumva igikorwa cyo kwirwanaho no kuvugira ubwoko kizabera Washington DC tariki 20 z'uku kwezi kwa kane. Aho ni ku cyumweru ikitugiyemo. Ni igikorwa gisabwa buri munyamurenge wese, buri muntu wese w'umututsi wumva kino gikorwa, buri muntu wese wumva ko ashigikiye amahoro mu karere muri Kongo, yuko agomba kwitabira tukagenda tukaja DC kugira ngo tuvuganire ubwoko uko biteganyijwe. Ntabwo mbisubiramo, bagiye bashize communique ahantu hose, ibinyamakuru biri ahantu hose, barabivuze babisubiyemo abayobozi uburyo bizakorwa n'uburyo tuzagenda. Ariko icakora hari uburyo bwo kwiyandikisha kugira ngo hazaboneke imodokari nyinshi kugira ngo zizabone uburyo zitwara abantu bose bagendera icyarimwe kandi bagendera igihe. Rero niba uriho utariyandikisha, wavugisha umuyobozi haba muri siri utuyemo kugira ngo nawe babashe kukwandika. Rero nawe utazogenda, hari uburyo bwawe bwo gushigikira, mwarabimenyeshejwe, mubikore kandi mushiremo umwete. Mwabonye abavandimwe uko babikoze mu Bwongereza, babikoze neza kandi twarabyishimiye cyane uburyo byakozwemo, kandi kubw'amahirwe ibyo bari barimo nibyo nako turimo twara dufatikanyije nabo, byarumvishwe, byaremewe, ndetse babasha kwakira iyo petition kugira ngo karya petition banditse kugira ngo bibashe kugira impact cyangwa se bibashe gukorwaho iperereza n'igenzurwa kugira ngo barebe
ibyakorwa. Rero abavandimwe abatuye muri kona zose za US, muri leta zose, turabasaba kuzitabira, ndetse n'abatuye Canada muzitabire ngo kuco gikorwa kirahari, kugira ngo tuzabikore twese dushizemo imbaraga, tuvuganira ubwoko mu gihe bibaye ngombwa ko kuvuga nabyo bifite ico bizamura. Kandi noneho mwibuke ko hari amakuru dufite yizewe yuko hari abagiye kubesha bacurika ibintu bavuga ko ari twebwe ubwoko bumaze abandi mu gihugu ca Kongo, ibinyoma. Kandi ikindi ni ugukomeza gusengera iwacu, musengera abaturanyi bariya bose tuzabana, musengera ariya moko bakomeze bakunda amahoro, ariya moko yose duturanye, bariya bose bavamwo abasore bigaba mu mitwe yo guhembera jenoside, bakomeze batuze, bakomeze bakunda amahoro n'ubumwe, twongere dusabane n'abapfurero kuko byakundaga, kandi ntabwo ari ukubihomaho. Dusabane n'ababembe, dusabane n'abarega, dusabane n'abavira, dusabane n'ariya moko yose, dusabane n'abakongomani. Kongo yongere ibimwe igira amahoro. Murakoze cyane, murakarama, mugira umunsi mwiza. Ayo niyo makuru yari kwavugwa. Wewe utarakora subscribe, reka ronsoreza kora subscribe ndetse na share na comment kugira ngo tuzatubana namwe. Mugire ibihe byiza, Nyagasani akomeza babere maso. Murakoze.